Ebyentambula muri Mbarara Erizooba byasiiba bishanyarire bwanyima ya Baasi za Global Coaches kwemerezibwa kutwara abantu muri Kampala hamwe no kubihayo kubaleta Mbarara bwanyima y'ekitongore ekiri kuziikiriza kukora ekya Transportation Lincencing Board kwetwa baazo hamwe n'abadereeva baazo boona omuri Kampala kweshobororaho akanana katano ekiri kuleeterana zeyongyera kukora za butandu. So, everyone will go to the association ya transportation, bakishobora ahabw'okuteekateekwaho n'abantu. Eki nikiijeho bwanyima ya Global Bus ekiri kyabusheshe Erizooba kutomerana na taxi omuri kyabadaza butambara omuri mpigi ey'abantu barikuhika batano barikugambwa kuba bafeerireho. Buli omwe ayebereremu dereeva kora ogwawe owa Baasi owa taxi kora ogwawe kurebeka ngu twakyendeza accident. Eki kyareetera za Baasi ezindi zayongyeza sente za transport kuruga hagati y'omutwaro gumwe n'ekicweka na n'emitwaro ebiri ezibabiire nibatwarira Kampala na n'okurugayo bazita hagati y'emitwaro 3 na n'emitwaro 5. Mitwaro 3 masoka mitwaro 2 Kampala mitwaro 3. Lwaki? Kusinziira ku mbeera eriwo naddala ebyentambula byakyuse mu tebikyale byaluli ntambula zitanya abantu ku kkubo so twasazeewo tukakasibwe tudde mu nkiiko twesotinge ne badereeva tusunsulemu badereeva abatuufu ne kampuni ezisinga zonna zina badereeva bafu nga bw'okiwulira. Buli wiiki buli lunaku wafa abantu wabawulidde abafudde ekiro. Baasi za Global Coaches zasiiba parkingire ekyalabanisamu abanyambarara bitu nikigambwa ku baasi ezi zibiire zeyongyire kukora za butandu ekyo bamu mu bakozi baazo barikugira ngu enkuuto ya Mbarara-Kampala efunzire. Baasi zo zikutomera zonka, baasi taxi nezitomera, fuso nezitomera, badereeva bafuusa b'omusenyu kuba kuhika ekiro bazabatandi boyi taxi zikora ensobi ya baasi yatomera bayekwasa. Baasi ezi zikaba zaragwirwe ahari za butandu ezizire nizikora bitu byabe byabusha. Ndi Elias Rutugusa.